Il-Prim Ministru Robert Abela kien affaċċjat minn domandi mill-midja li kienet qed tistenna barra l-bini tal-Parlament wara li Abela naqas milli indirizza lid-deputati u minflok sempliċiment ikkonferma r-reżenja ta' Justin Caruana. Il-maġġoranza tad domandi kienu jitrattaw ir-relazzjonijiet mill-qrib li membri tal-Gvern għandhom ma' nies involuti jew imsemmija fl-investigazzjoni dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-fatt, issemma l-każ meta l-Avukat Ġenerali kien appella mid-deċiżjoni li Silvio Valletta, l-eks deputat kummissarju tal-Pulizija u r-raġel tal-eks Ministru Justin Caruana jitneħħa mill-investigazzjoni dwar Caruana Galizia. The Attorney General had appealed a decision to remove Silvio Valletta from the investigation. Do you think, in light of what's come out now, his position is still tenable, the Attorney General? L-Avukat Ġenerali jeżerċita dritt li tagħtih il-liġi l-fatt li jagħmel appell. Naħseb kien dritt li seta' jagħmlu, kien dritt legali u mbagħad il-qorti tagħti d-deċiżjoni li tat fejn ma qablitx mal-Avukat Ġenerali. Inqas minn ġimgħa ilu, il-Prim Ministru għażel li jagħti post fil-Kabinett lil Justin Caruana u ftaħar li kien gburi bid-deċiżjoni li jagħmel fid-dawl ta' kritika minn numru kbir ta' wċin għax nesa lil Anton Refalo. Ftit jiem wara li nħatret, Caruana irriżenjat għax ir-raġel tagħha der li kellu relazzjoni mill-qrib ma' Jorgen Fenek li jinsab allegat b'kompliċità fl-assassinju. Robert Abela kien mistoqsi kien xjaf b'dan meta għamel l-għażla ta' Justin Caruana bħala Ministru ta' Għawdex. Jiena ġixxejt meta kelli l-istampa kompleta tal-affarijiet. Il-Prim Ministru kien mistoqsi direttament dwar aktar noqqasijiet u allegazzjonijiet relatati mal-Korp tal-Pulizija b'Robert Abela jgħid li se jħalli f'idejn l-Aġent Kummissarju Carmelo Macri. Do you have any other concerns about other senior investigators related to this case? Minix informat le. For instance, the revelations that Times of Motor reported on Ian Abdullah and the request for information that was sent to Dubai with incorrect information that led to no information being handed over about 17 Black. Jinsen ħalli l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija jagħmel kull indaġni li hija meħtieġa u naturalment dawk huma deċiżjonijiet li jrid jieħodhom l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija, mhux il-Prim Ministru. Ian Abdullah huwa l-persuna inkarigata mill-investigazzjoni fir-rigward tal-kumpanija sigrita 17 Black, investigazzjoni li ġibdet kritika kbira mill-medja indipendenti minħabba l-mod kif Abdullah der ikaxkar saqajh. Bl-assistent kummissarju jwieġeb lit-Times 13-il xahar ilu li hu mhuwiex accountable għall-pubbliku.